Okay, hi guys. I get you daripada GCI Motor. Hari ni kita nak review Yamaha MT-07 tahun 2018. Alright. Dengan harga jualan kita nak offer 26,800, minimum deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. So model ni sangat hot dekat pasaran sebab baru dah stop production. So yang minat cepat-cepat PM kita. Jom. First, datang dengan windshield yang Brentad lah. Ini print punya windshield. Brentad punya. Lepas tu siap dengan handle guard, reverse. Okay, reverse CNC, steering damper, Brentad punya steering damper dah ada. Alright, lepas tu helm protector guard, kemudian radiator guard dah ada. Evotech punya fog slider, tayar depan 120/70 17 inci, pakai tayar Pirelli GT, Angel GT, ada 80% lagi. Alright, Evotech punya frame slider, GB Racing punya engine guard. Tayar belakang pun pakai saiz 180 55 17 inci. Saiz tayar itulah. So masih ada bunga 80% lagi daripada Pirelli Angel GT juga. Evotech punya arm slider, bobin. Jadi handle pemegang belakang dah ada lah. Ini dia tambah. Alright, so line semua standard. Mileage original 53,000. Alright, jom kita start bagi korang dengar sound. Exhaust dia standard lah. So ulang sekali lagi. Tahun 2018 Yamaha MT-07, harga 26,800, minimum deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Motor ni MT-07 sangat hot dekat pasaran sebab motor baru dah stop production. Minat PM kita. Bye.